Oleh daringgu, ta kalada ate bata patabokana ne acara pabringi ate ne channel YouTube ia kabe Sumba penewe wejewa. To mada tarange po ne lina murda murdi sukritu. Menda kata meninggi betul pegata awal nanya betua kata waige sebaya dah. Menda kata sembaya. Ala amama anena sorgedana morima morbi sukritu. Pamalanya lang takau o ama o yang nyage bukor geluk rawa ma dia na bina ne bawai ma ama orna menawara mowe mapada ge ama ne bam pakako kalau ketole kama na lua di padenga ma arosagamu ina kaye barna oleh tapi ama mapara kabiki na ama ua upi mandi ngarakua na pedukup denga ma lebina ne ama gai kama tada mono kama kanando we li menawar na limago ma dengi ama yama pande mana kata menelo gai kama pande ge nena lima nawaramu mono kama pusia ma bam pakakwe ne tidu tole kama lima ga sebaya ma ama ua opi mani ngarakua na salaboka lama orang arna mani mu mor Yesus Kristu mama papene ga sebaya amin. Oleh daringgu lina murda perenggan nelono ta dekewage wali buku renungan wasiat ne katawanawe lungguinawe toleka pa panduana miori ta dekewage wana Mazmur kaukua pondo patakabunna mata akayana dukidina mata kapituna menona mata akabulu pituna dukini na mata akabulu juan takana pakananda nelodo Mazmur kaukua pondo patakabunna mata akabulu juan lungguna welina murda malah dama elekina wali baramu yamawe toleka kana tomawe pamandika unda gowe ngaram. Oleh dadigu pemanoarna murda berbesi Kristu. Lengan apa kambu ateng ke Yesu panakako umana sakeus napa aroge panatekiwe ida potena padona wadeka na yada di ata milandengo mono barada ata parembutan potena na papatawi banaya bali dadi ida poteda ne petekina sekeus na ondawe wali kalaki atet anana oro mawale kanawe atena pana pandege perawina andenga sakeus na pamenderawe ate papangedana mana pandua we ne patana andenga ledege patatole kana. Oleh daringgu Mazmur pasakitana Asaf napa etangge bakawodo katamba barna miori orna parawi dan gopa awaina barda aya lolo disanduka mila dengo akawodo katamba aka dengan ni miori medengi petulu penggata meno a aurange pa tunda kange nenda dua amen range parawi di hidali periatana miori da elekina lara da dua mono da kadohaiki miori apandage tidak parawi pada andenga mono a aurange baungange patatole kada gai nangu ka ata amanor dan miori. Oleh daringgu miori dana ya pengkiwe ne da dua baranda itu me pata poda kongge bandana tomawe bana tahdiwi parawi limanda mono bawa inge milandengu kata pangeta pandienge pata tole kanda mono kata parat takawekina madengi patulu panggata wali marna miori
kandata mene kange pawisi dunda mono kandata mene kandi ata wadeka na miori na benge tulung gatanda takame ito kana ulue bata etawe pata tole kanda bata pandege andenga mono dapat tunda kange lapata kata kawoto matengi petulu penggata barna miori karena mau pandewe pata ungangene dan dua oleh dani gu tak dupong kene pata papengeda apa wisi pamenrawe pata eletawe ne pabei atena miori mono kata torongge ne papengeda tole ka parata ka wekina pananggolo pandang miori. Amin. Media kata sembahyang. Ama manena surgadana. Pamalangi lang takaw ama. Matada marenge bango makananu mangge dikaina li manawaram li panunga li panangu. Panunga mangga. Ne bampakakwe tole kama. Ne puntana ga kinangu kama torop menragene ante papangeta. Enganyange amenewi miuri bayu ama pandua mawe ne tole kama bayu ama enganyange akoro gulu prawa ama mane sogdana ne li manawaramu pakanona manelodo ta ko mate dana ma ia ata arengewe gaki nagu kamareka dekerage bampakako ne tilu tole kama o ama uo opi mendengar kuana peduku pedengama orang ngarna ana manimu orang Yesus Kristus yang lisu tabu kau kama mama penega sebayam. Amin. Oleh dariku duka kina lina murda perengedane lodo dabula kangge like we subscribe we mono baparatungge bara oleh da wadeka ne bata paratungge oleh kai bana bata talarangene lina murda maringina